prilike za centar šut, evo mogućnosti, 1:0! Vodi Kanada, 1:0, Alfonso Davies. Tek što smo ušli u meč, kakav šok za Hrvatsku. Perišić za Kramarića, opasno je. To je, da vidimo, 1:1, da. Nije bilo nedozvoljene pozicije, Andrej Kramarić postiže pogodak. Vraća se lopta ovde, Livaj koji postiže još jedan pogodak na Hrvatsku. Hrvatska vodi pogodkom Marka Livaje 2:1. Kramarić, 3:1 vodi Hrvatska. Oršić, pa onda Lovro Majer. To je 4:1, ali sve ono o čemu sam pričao zapravo proteklih minut i po dva je. Ali jedan gol ovde sve mijenja. Jedan gol naravno u mreži Livakovića. Može li Belgija nešto napraviti u protivničkoj fazi napada? Očekamo nešto da Belgija uradi u napadu. De Bruyne, evo sada opasne šanse. Evo Carrasco, Lukaku sativa. Neverovatan promašaj. De Bruyne, centar šut. Prilika Lukaku, neverovatno. Sada može biti opasno. Menije Lukaku, nema gola. Kakva prilika za Lukakua. Evo prilike! Neverovatno šta Lukaku promašuje! Pa neverovatno šta je ovaj čovjek danas sve promašio! Belgija koja je bila treće plasirana na svjetskom šampionatu, iako je bila bolja po broju prilika, definitivno po broju onih velikih šansi, daleko bliže pobjedi, odlazi kući neobavljena posla Belgija. A evo šanse, 1:0 vodi Japan, Maeda! 1:0 vodi Japan, 43. minut meča. Evo sada prilike za udarac, 1:1 Perišić, 1:1 Ivan Perišić, udarac. Hrvatska dolazi praktično ni iz čega do izjednačenja. Minamino, on ili Livaković, Minamino, Livaković je zaustavio udarac, Takumi Minamina. Livaja pogađa stativu, Japan ostaje u igri. Vidimo da li Yoshida prvi put može donijeti izjednačenje. Maja Yoshida i Livaković koji zaustavlja još jedan udarac. I da vidimo da li se sada sve završava sa Pašalićem, postigne li gol, onda je potpuno jasno da je Hrvatska u četvrtfinalu. To bi bilo to, dakle Hrvatska je obezbedila plasman u četvrtfinale, opet nakon 11-teraca. Ljutio se neko, ne ljutio, Hrvatska nije bila bolja u ovom dvoboju. Naravno na licima Japanaca koji su ovde po svem onome što su prikazali da su pobjedili, svakako ne bi bilo nezasluženo, jer su imali izglednije prilike, bili su bliži pobjedi, ali kažem, može da se ljuti ko hoće, međutim sreća nastavlja da prati Hrvatsku. I na kraju za vas Hrvati, iako sam navijao za Japan, čestitam vam na prolazu dalje. I želim vam mnogo sreće. Neymar, evo možda šanse, Neymar! Joga bonito, 1:0! Brazil apsolutno zasluženo vodi. Oršić, šansa je, gol je. 1:1, 117. minut, prvi šut u okvir gola. Marquinhos koji mora da pogodi. Marquinhos mora da pogodi 17 metara. Prvi odlučujući penal. Marquinhos, ne. Hrvatska je u polufinalu. Hrvatska je u polufinalu svetskog prvenstva. Hrvatska koja je uputila jedan šut ka golu protivnika u okvir gola. Uz toliko sreće, Brazil koji je imao toliko šansi završava nastup. Hrvatska opet uz toliko sreće i posle penal serije prolazi u narednu fazu svetskog šampionata. Lopte, da vidimo sada, evo Alvarez, velika šansa, Alvarez, stići će to Lovre. 11-terac za Argentinu, pokazuje Orsato za odbranu, međutim nema ništa od toga. Leo Messi, Argentina vodi 1:0. Alvarez i dalje Alvarez, 2:0 vodi Argentina. Julian Alvarez. I dalje Messi zaobilazi Joška Gvardiola, Messi, evo prilike, Alvarez. 3:0 vodi Argentina, to bi bilo to. Ja sam svim srcem bio i uz Argentinu i uz Maroko, jer ja mislim da komšije ne birate. Tu vas Bog postavi, a prijatelje birate. Znam za koga ću da navijam za 3. mesto, za Maroko. To su naša braća prava koja nikad neće da priznaju nezavisno Kosovo.
odbranu Maroka. Majer pokušaj da se odigra uigrana kombinacija. Lepo ovo izgleda i evo gola. Vodi reprezentacija Hrvatske 1-0. Joško Gvardiol je strelac. Majer, evo velike šanse, izjednačenje! 1-1, Dari! Nepuna 2 minuta je trajalo vodstvo Hrvatske, a vraća se na sličan način Maroko. Bilo je naravno ovdje i malo sreće zbog loše reakcije Lovra Majera, ali pogađa Dari i ponovo smo na početku. To su lako oduzeli loptu, a evo sada kakve prilike i gol! 2-1 vodi Hrvatska, Mislav Oršić je strelac. Uspeo da savlada Bonoa uz pomoć stative. 42. minut. Hrvatska vodi drugi put. Neverovatno. I u ovoj utakmici Hrvatska je ponovo bila miljenik sreće. En-Nesyri je propustio šansu da donese izjednačenje u 96. minutu i da odvede meč u dodatnih pola sata. Na kraju pobjeda Hrvatske u meču za treće mesto rezultatom 2-1. Dakle, Hrvatska osvaja treće mesto drugi put posle 1998. A Maroko je četvrti, najveći uspeh jedne afričke reprezentacije na mundijalima.